Limno ke France haka jinge kini yaka kerdan ke balai haka neka FIFA World Cup hakmat ke England Henry la saukol Kerwit bukayo saka ada ke hat-trick haka neka jilikai benek kini ke third place haka World Cup kad ba Shim pas na ukailin Mbappe yau Messi kumutau top goal scorer hak history je ke FIFA World Cup mentah haka ba ukailin Mbappe ula poj ke arp arkol kad ba Messi arp wekol Bat kum juru Shimpas na Michael Olis ya upile haka jingyo buntam ki assist tang haka we ke World Cup tournament haka ba minta Michael Olis la poi ke neutral ki assist kad ba upile haka World Cup khat knes pa new po la yo neutral ki assist bat la don jing kermen tikna ba kalin Mbappe usakur ye ka golden boot haka ne ke World Cup tau snam arjar arphunriu haka ba minta ula poi siaka si pokol daka jingyo sa arkol haga de jilikai yakni yaka third place haga World Cup ka England kala penlimno ya ka France haga ne jilikai benekni yaka third place dah hendriula saukol kumta ke England kala de ka tim ke bawana kedan ke balai haga ne ka World Cup tau snam arjar arpunriu hadin megala ban penlimno ya ka France kata dah hendriu la saukol Bat kedang deru kesen kebelingkong haka history jongka FIFA World Cup bahaka ji keni ekerdan kebalai paka ji tepkol kadai hadu sipokol nabro arliam Henry watla ka France kala limno haka ne kejilaka benek keni ekerdan kebalai Henry la thau record laki laka sau kalin Mbappe namaro kalin Mbappe haka ne kejilaka persya ke England la krwit hadu arkol hagwa menta ula simpas no sendon yau Messi haka jinyo tepkol buntam haka history jongka FIFA World Cup kum tau top goal scorer haka bau kalin Mbappe menta ula poisya ke arpo arkol kad bau Messi arp wekol kum tau kalin Mbappe menta ula deu top goal scorer haka history jongka FIFA World Cup ubadang don tang arpo news nem karta ubala tam menta sikol yau Messi haka bau Messi haka history jeng ke FIFA World Cup ulayo arp weko bat haba pai syakane ke World Cup tentang senam arjar arpon riu ukailin Mbappe ulayo si pokol ubala tam mentah hadu arkol ya Messi ulayo prakol kumta ke jingkermen ban kur golden boot ka debe ja ukailin Mbappe namar ka ba ya Messi haka final ba unyo hadu arkol persya ya ka Spain kad basa kawe ke record ke baka France kala thau menta ke mit ke deru ke jingla jo Michael Olis banyo bun teliki assist tang hakawe ke World Cup tournament namaro Michael Olis menta ula poi syaka new teliki assist hakane ke World Cup kad ba upili house name khat knes pa new po wala yo ndru teliki assist tang hakawe ke World Cup tournament kumta hakane ke World Cup arajar arphunriu ukalin Mbappe si pokol Messi prakol Haaland new call Bellingham ru wapoi sikah new call bat Hurricane new call tang haka kelas step ke England kayo hadu saukol kata haka menit ke balai lingbau Declan Rice haka menit ke bakat pra lingbau Konsa ya ke bala assist tau Declan Rice haka bakadang deru ke jingyo tepkol ningkong na tau Declan Rice haka World Cup bat haka menit kabalai punyo ke England klayo ikakol kabalai lingba bukayo saka ya kabala assist tau Rashford bat swaban kudno atara kelas step haka menit subsan plus iwe ke England klayo ya kakol kabasau lingba bukayo saka ya kabala assist tau Eberechi tang sustang kejilikai pat haka kelamit ke France kayo ikakol kebeningkong haka menit sapupra lingbau kalin Mbappe ya kebal assist tau Michael Olis bat haka menit kebasan sau ke France kayo ikakol kebaar lingbau Barcola ya kebal assist tau kalin Mbappe ukalin Mbappe ulayo sasikol haka menit ripun ya kebal assist tau Michael Olis kumtau kalin Mbappe ulayo arkol kadbau Michael Olis ulayo artli ki assist ke England kayo sasikol haka menit prapunyo lengbau bukayo saka kepada deru artat ke hat-trick nagam tajung bukayo saka
Haka menit kendai po plus nriu ke France kayo Sachgol lingbau Osman Dembele. Ndai syua berkut no artat haka jile kai ke kendai po plus pra ke England kayo ika gol ke nriu lingbau Jude Bellingham. Kumta ke England kla penlim no ke France hadu nriu la saukol. Kublai sibun.